Go. So, kusuking ulan guys, no? Basa namin sa ulan na rin. Salamat sa lahat. Ulan, nga naman. Buwal-buwal, here we come mga lunes. Buwal-buwal, gagaw. So na namin diri sa kuan guys sa asa kita Mulbual. Ya. Dai na masko diri nga bata. Unsa mo ka mamasko dong galuya man ka. Energy. Energy ba? Tapos tay sayo. Sayaw. Tarong nga na mo. Dala ko sugi mong tingog. Sige ba? Na. Hey, for the love. Hey. Jump. Hey. 1, 2, 3, 4. Basko. Ay, unsa dito nuha de. Dango. Ay, dango. Sige, ala naman dong. Rico. Rico. Rico Blanco. Sige, dali lang ka. Lang sige ka dito ka sa mua. Sige daw ta. Salamat kasi pamamasko. Balik lang Pasko do. Ay lang. Jud. Kita ka mas kwenta. Nga naman. Kami sa una mamasko mi. Taga ano mi? Singko nya ikaw mo hatag og kwenta. Istorya tagtarong diri. Di ana wala gay. Ha? Naganahan. Mo yati na po naabot na masko diri. 1 hour later. So what to guys, naabot na mi diri sa hotel na noon, room noon ya. Nagdudor ako kamang nood ga TikTok. What the heck? Jadi video si Mang Jasmine. Please can you Hey Kajod, what's the purpose of communication? Wala module. Gago. Natakabalong sa purpose sa communication. Gago. Nice. Sura pa dilakaw eh. Wait, saan gid siya? Fairness. Lutay, dako ang dagat karon. Nice kawan. Manginaw ah. Ha? Lagi, lamin ano kay duwag si Tips. Pinaimot. Aha. Kuyawa. Pinao senti moments. Aha. Ye kana pinana la tawa. Yan na akong kamera lagi. Kana pina thumbnail sa kanang usa ka movie ba. Judaw. Ang fisherman nga pirmira binuangan. Asa na inday ang imong kuyawa. Kuyawa pwede na title eh, kuyawa eh. I visit. May buyas isda sa kilid eh. Uy, Jud. Kaon dira. So, muna siya eh. Mahurot mo na itong pagkaon na nagtakaon.
Puro mo kag disulong og tagay nga pulutan ra gyud to. Bloopers eh. So time check guys, alas 6 na pa dong. And chill na kayo ang vibes diri sa dagat, no? So medyo good sa pagkabidre, mga aon na may padong. Let's go. Hoy, Usman ninyo, B, Usman ninyo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oh! 3, 4, 5, 6, 7, 1. Uy, 2! 3, 4. Saan mama eh? 5, 6, 7, Again, 1, 2, 3, go. 3, 5, 2, 4, Are you okay? Okay. You can lap with me in the classroom. Okay. The next morning. Good morning sa Morning, guys. Morning. Very yummy. I can explain it. Good morning, Bual. Good morning, mga tea. Once in a lifetime ni once in a lifetime. Oh! Once in a lifetime ko! Life is so short. Oh! Once in a blue moon. Grabe sa na once in a lifetime eh, mabuhat magirin. So, kausa ra gani man. Life is so short. So, enjoy. Oh. Make it long. Life is too short but unya na lang. Alami ay. Mo. Enjoy mo gayo. Kailangan na mo. Suka halang ba? Bata tong brother said. I said. Ara said I said. Burrito ni mo. Agay kalami. Kalingaw ani. Okay, game. So tunga ka sir. Okay na ni sir. Okay na sir. Bye sir. Asa man ko boss? Atapan mi tunga. Okay ra ni. Snorkeling me so. Yep. So mo na yung sakyan guys no, medyo nakulbaan ko gamay kay murag gon gini pero Guys, kuya. Oh. good sa ni. Bahala na Uy, Jude. kayak na kuya. Hi guys. Ma. Hi. Di ka makita ba? Wati raban. Kuya mo. That's really nice. Kuya mo flippers ginoon. First time na kita ginamit na kuan. Lipas may gamiton yun, mabalik no? Mabalik bito na no. Katong guma ba, katong guma. Ya, gamit. Kuha na ka ng rare na nga flippers plus 10% swim speed na. Muang skin na skin ra na skin ra na pinindot kina nga flippers. Plus 10% swim speed na. Okay, time to swim.
to guys, nag-enjoy mi sa snorkel ganiha. Grabe ka-enjoy bay. Dito kayo dito sa HK Mual Resort. Yan. Ito po kaya ni-assist na mo ganiha sa snorkel experience na mo ang katong Mual snorkel something. Pero guys, BRB, mabalik kami sa balay and we're out.